tuku. Ikaw na siwas kayo wag lang singkat ka maulash. Tingin Diyos ko, nga kaliye kumbaga. Ewo kana una. Alright, kal kita kita matawa na evin mak ngay siya communicates lagi siya proe nakatafas na mida evin ko Una. na ngay tagara sa amin pangay klaso nakatafas na mida. Tawag liban, ikaw na siyong. Ikaw ay Dalatun takpan. Cheki ko si Luman. Alright. Kal, namnas standby. Kada dawak pa. Alright, ano nga kalim yung ngayon, kadavas namin nag-program la siya, glonsing katip masimit, we ang ingin, tig-interest ko walang Mr. Lipan, even ko kadavas namin, nga sumunod, tig-interest ko lang cash ko, tako i-guess na tig-interest ko kasi pro, kadavas namin. As we got, tig-interest ko, wagin balance yung. Well, kayo masimit, bain ko dahil chile, namalipan, but ni pasta ke pelsinge sikke kasha fakat fastnamet. Right. Kachvil pe pasta yetom kat flatlash. Svil pe takan sikke kasha lom damin wikut ke kasinge. Ke makat matayang na kaya kalan ngan madal lomin patati abin katle kat fastnamet. Second in siyesh nage masi was pailom kasha kat rek magin kat analan cleanse upload. But kulo malap na siyum baba. Kikum shak na lang sikat, uskat men ke silen sasya. Kadin wisya ulash, met kawaklash, met lash. Ingan si vid belie wala na lom. Kaya matayang lash na kimalutut lom ke kasinge, at pray na siyum siya ke kashalom. Awi matanin siyash na ke mabay siwas lom. Akataya lash in fall na ke matams mas na gasam na ke. Ikestabam tanin siyan met wiyash mataga wikut kamash petar ki pelsinge. At pray kelos in kabein sang pe comfort na silos mamda ki pelsinge ki manasta mamuno. Fin ke met lash ma pangla pe siyaulash mamda ki pelin yokshala. Babakalan kadin na ikum ki pelsinge more than any time in our life. Anak manas wikut kadetala. Alena pas pemitlash maptatyang benake naus na masap kamtabeng kabel ki pelsinge panan kat siaksum mainge fusenjien ga sisel ya wikatyang panan kat praike gula umalap na siyum ki kumusin na siya stage singe platform singe kamtaya kisin tamil siya lewi siya ulala kadin kan with the correct makan in fact ki mapais waslom Kulo malap na siyum katli yokshbeye. Pashayin metlash ngi pang ya kinakalen mi. Losarek makin. Panagat lang si fak kulo malap na siyum kalamala wolo. And kaya akin siya uyelom ki makatash kya. Ingi ka nakulan fast na met. At masya siyum tatata. Naknas. Losyan vulwas kinuknugin mo unlom. Spay katle. Kadin fakit ki kaslom. Fall na kaya mga sumasta kya. Kinem katalal nila si kya ko ingi. Amen. Alright. Jadi justru kumgula ke pricingan. Kita first ngayon i-spell singin pa in course na kayo wa. Ang anda ka naktasik ke question program masoy ko.
Ona ko sleep surprise ito kayo yung interest ko. Ngayon, bigli ka akfasyon si client sa plasha. Ina nash-way to place lash. So na yung ka, siya kaya kaya ladang dalin kan Kull mutanin siyash. Därför en client up saying in mo tia maser so in matagayuin lem ka. Na sabi ba yung nga spell sin pain ko na kayo nang I felt sila tama liwan lang ko sabi kun lesson na yung weeking nang ani spell sin in pain ko na kayo wag lang malap ka atlosan fin ko kung fin ko na cash account si cash yok kung na siya makumin share kumin like na kung si galing begele kat para stream si live stream Josh porque YouTube lasha Aslom ge YouTube and the presence of ge YouTube film some like kung some views by and analytics hani yok siya nage di ba nag-i-plan technology in beling and now I think we were in YouTube lom so marasi account on lom na kung like na make sure you click follow us follow us ke YouTube siya follow us ke casting call page mga na kayo may cash ko din mo akyokye davelan yot na nagigaston ka lang. Ani spell sinaklen kum. Terry Sue George agaw na Zoom lagi atluman nga live na kumta ko sa fan vlog pain ko vlog ko glom to we chang yagan. Na we gum yang be Emily Sitosi agaw na Zoom. Na medli nga na yung balance lumishali pa na lenda ko siya mungkin lesson na nag-weekend ko mama asya iro lang and akalan ba yung website sila siya madala ni get www.gassingcoal.com kumin liye pe kay si mga kachigil na pay kasi ben scarce of resources, the lack of resources, the area of the upgrade people nagawa at gusto pa na yung isang nawala website. Yung website nila nila na up to par so kanila din maintain. Most of them kaya madala din kaya kasi yung mga na kung hindi mo makadakas siya cash kung maganda is something that cash one at ilesan siya cash cash mga bell loss ipayak loss mamakas din sa client acquisition client hindi nila gusto mo donate ka to gas page hindi nila ginagawa click donate yung cashing mga task even broken kung kato kaya kung kato alle cashing ash monthly donors ash los paying mo back kasi ibang mo dito pa ay hindi na kayo din ba sa nagdiyan lang ko actually yung mga curriculum ko magaling yung sila use or when you na-assume lang alaprak kung kakabila yung project makulat without further ado nga siya na maliban lang na kasi ng mga family check my Kumlong project tamlay. ay ngalong Ay, kadi global na. ash kaya nga Saknar siya ko. Kaya nga na. alawula first time Wala. Ay, global lab kaksikin gat kamular kasi. Ngayon, walang tamlay sirle. Walang tig interest ka rin pain nagawalar. Global lab na siya siya tagat ligiya pe pasalos ka pel siya. Global lab. Wala matamang lakalam nga. Katruan na kaya unit chef lagi kota siya pange. Namnas kan display slide natar siya pange. Kota siya pange. Alu yurun un mit arsh wala yan kaya. Unit chef la siya bata siya na kaya. Laisin singaw na kaya singaw tolu. Nagadak siya fila kota siya mid kaya 24-25. Unit dak tolu siya pange. Siyamin sangkulaw ay kakshak. Siyamin sangkulaw ay kakshak.
Wanang academia, lation single nika single tolu, like novel tolu, Shenria, what you can trace the faculty or you go get the fun fay get tosta. Nanako kekaring yaklan god, Nanako kekaring yaklan god, Marita the go get Shamlong tolu, Kitak Shapa, Fons on course, not nas we ready. Why you wo a lankalang fawia in Lenagawa in Molo. And I found a time lom shin lame god, my pat. Si veshik na geshen ringe, lame god il might carrying in luck. Lame god il might carrying in yuck luck. Maritan papinang and chamnol tolu. Pangan Magadefin drat na ge, na ge weekend, I went up and what I'm literally the guy the month Tuesday, not the gonna get Wednesday Thursday. You can trace girl for the shed the Wi-Fi collision na geshen. Lomalap Gabella, na vlog not Bella na shum tamil chile. All right. Dawli bang lumalap ke ako lang slides nga. Di interest ko, may tigat fast na nag program la siya. As ma yurum, as masilium gakil ni tigat fast na meta. Lomalap ngan mo kanan to wikut ke go singe we get be faka ke kastan got. Pain goes na kayo mga uchaktar yan lomalap. All right. Kaya nga mo pangan mamash tingin na kada ako lang din fast na mate o nag-go sleep sila akilamiyan sila alumisili pa na lang fast yung Monday Tuesday on fin shock la siya pa by the ganyan pala may na nga alakanong dasak tigis bin gida fast week na phone so fin shock sila siya pag kadan ko insist sa minutes nga ulmag kay sila in na mas mayok siya nga kaya nga fin siya mo viewers la siya. Gat na kayo wento kayo ni Akfesh siya ba maluwo. Siyemit read gaslan gat. Ready Bible. Kumina na kumin ready. Ready na. Isam le, duot mo de tulis nga lang ko siya kalan gila. Kolon kata. Ashin gaslal. Kadil mongyang nage gaslal. Gaslal pa usina siya itek, pa usina siya kalim kudan kan mol, fall nage kena, long silan kan, in fast kun kan, in akos akwe ko yaklan kan. Kadil na kudan read. Pakan masim yok sipe, wayang bina like the first. No ena masimit ngayon, broy. Read broy. Master ang afak mo kitan read meta. Min kat finnikin lang megastan kat fact. Kubebe na kitan broy, kitram kin nasin ka. In mana ko makatil king ako minita. Il flia ashke kaslal. Il flia in masamosla. Nasikum meta. Kitan mo te fosya, kitan mo te Leila oye ko malan fela in ka fungul ka kitan mo shola liki. Now, masih yok sebagai reading gaslan ka. Kat finso na yun ka. Kat te pro in fact makata na ro. Kat te fact makata nikun. Mana kat fact kadil na ito tari mana kayo ngan. Now kat reading gaslan kat liye oye onayangan akian gasla nangaklan ka adil liye ke mas la. Nabakan makat pro ikin. Kat pro ikin barang afak mo really Bible met. When kolon ka at ashketari. Na kung fin reading gaslan ka at na kumit kumasyam si katlang na talaga fakan. Na malungan yok supe. Na gati nga kat metol yung fin sa klasa mo kaya usot na sum kat nga usot na fon na makumgeda gaslan ka. I mean ashpe kunakon si lom. Kunakon si lom kan pa kumin suk si Fena vinliye orek masapta singa litkosh. Kaya polel siya na sin met Athens. Il Bolchman na fact is sapta siya kanila ilong si fa-fascist lang na fiyan Athens. Athens lash Greek. Ano ko was ikalim kaya kanila. Siya kan pa bel na ko may lutiya. Ilus sa mga ash mas na yaran ka scrolls ngayon ka ash manuscript wrong ngayon. Ilus hindi fact lang ka mapolil fact ngayon kusang nakikal ka nakpayak lagi mama sumanyak ka ulayang mataw. Na ora mabe ko naman pa
kumin gigat sham gigat ona simit luti gigastan kat may chivin luti gigastan kat makuna kum gidan gandi na kamailal fa ka pa ikan naknawal pa man now facts nga pa kumin riti long gim to ko long akata yang ya uswi kum people na duman riti na kumproy kum di ka dafung lepes mangon madaril tagatil yang ngain kum akta nakye kum di ka dafung na kaya yasin gaslan ka we pro kum di ka dafung na kaya ako magundutila siya in magansang karangan kuminti shunile kum diak first na kum noy ka na mo min na fall an na kum si sam kum usin sang tafla mamit ko mo rin pangan dut pa lo para kat mo riti ba gaslan kat mo tulungan nga akala niya kada sang ko yes kita ni usod anan an kal si kum matake kat mo kum nigin kum tatari kumidatari min kumi really gasing at kuin proikin da facklash kumin sin ke kin mamay ta fako hindi pa sang first na kuman mataki gaslan ka or maging gaslan ka in gaslan ka bago maging insang akatayin na suman na coding mit faka ko kat kasha kum makaifan na inigas inilakin na makunom kuminsan bakanek. Sige mood ko. Kung is gaslan ka directly from the source. Taka yuring kat si Fena. Sige mood ko koyen mamakatlay gaslangan. Kat may da kat tafong na kat lang si kat is pa may da faka mid. Or wengan mo siya. Wajur yokshipe, mas yokshipe nga kuminsan directly na yuring kat. Kailan mo kayo isin ka at si Fena. Kailan mo kayo mold. Kailan mo successful people. May finfela. Millionaires, billionaires. Ali interview mo tawag. Nagdalangan. May sisima yok siya successful finfela siya ngayon. Life ng ilok singkat. Life ng ilok singkat pa kung kasya ng fast na med. Na iti man ay ka nga si kum. Med ka nilos, med abi ng akum. Kat kaban pala ka ng siyo, makatala ko lang na aro. Kat develop attitude sa siya, ganyan mo, isingkat. Mamaya ito fa ko, isang kasya kat, we're only pointing the way. Sabi ka siya mo nalpolo, ti gospel si mo nalpolo. Maalan lim Jesus Christ, podil tafa mo kayo fan na. Sapkos ko nga timalan mit pal, di mga siyang ko Ezekiel msing. Timalan Ezekiel. Katsiven na sa si Ezekiel in tafo. Nangamo sekwe na wo false pa nga ko min show na ke min naksila kum na ke mande an min naksila kum na ke mande an aske Ezekiel sugyan use sharing sing nangan kain usang amin ta kay ni. It's weird. Okay. All right. Namnas shukya ngan share ya masingan. Kalivin ba nga masilak kum na gemandian nga lelo like us pa ekaya. So stabili ngan fast na medan mit lubat ka gastang Patsy Rock kulak siging kat wikom paingkom glamalap kya asloman na Tanya Megray paingkom pa wikom be gak siging kat ke gas lal sa kay nak akay kat ke week siya ngay. Now on naging akal ngan as nga siyam kun laeta si ma simla si Ezekiel. Si fesingan fa mo sheep wangin le shepherd law. Sheep wangin le shepherd law. Shepherds ko nga nil na ke made Kull na ni Israel. Na maritlag ko manas ke Ezekiel sapta to yung lagos fosing was on ko siya. On nagyum liya nga asip iptolo mga sham kun tasok to mitligingan
fastnametan. Okay. Medlingan fastnamit nage akde gwenusik the shik background jeng ako min dictionary na galan gele Sir Ezekiel. Sir min casting a context. Context in yok chupe na ke mga kum lutia. Vin bange nga ako video mo within the next 2 weeks nga nako la nganda program English nga gusto lang tamang liban ko ding gusto sa aming mal migas ko wikias som la gdeng na gdesh ke involve with wikias nga and themes nga ba hermeneutics nga teram nga mga biblical hermeneutics nga mga hermeneutics mo kay van na kasi nga ba kung sum pakanakle maya masaya, may story, may mama sikyak mate ko, may ifoko masingan simple, may simaro sikyak masingan, may sikyak ke, nge sikyak, ifo sikyak. Masam kin bang may yin, nagimulok kumising ya. Ay katkalam gele election si bato kang yon na kumta fin America, kumliye kainin masam kainin sarang pakante. Na may talong si ta, mamay talong si long. Na governor of ibang hermeneutical studies lo gawin some pakanek or research lo le ko mai sila yung fact ng paye ko pa mai sang ko manag sila ginek kay noy yung governor kay noy yes nga wala yung katpugin pa lo ma sila lo ko mo kadet sila kisipin mamakat pala based on emotions o kade or sila la based on facts with evidence. Bangan mo sige gasland God is full of evidence. Masimara shadik alulas or lalfing las lalfing Islam. I mean Islam books nados in that mo Quran. Dahil someone on a mirrory ulayang matter. Katak kanon saklalos can when an archaeological proof. When an evidence isang backup factual Muhammad ngan. Kufla back it up. If not uli ang matter, Bible natin siya, is full of evidence. Na parang ako with life when start with this new attitude. Attitude mo kden mo liye mo tilog na mo the fact ko kden si finasukyan sa book. Na bar kada usi shampin de kaya fact Ezekiel si mit pala el pala again si kakipel Jeremiah pala again si kakto Isaiah tukun Isaiah el warn lolos mo for dali makuluklo sa nakos malangkat kun yo kakuklankat sensing dia gnoyelo nga Ezekiel el pala ni shot na din Israel nga ni Judah udak na Babylon. Na may pala si matay nashlolos or palalalos nga. Na leda sila Ezekiel nga si mama yokshipa nga ako min loeng na ke lutilal Ezekiel nga na el kalwiniyak ke sons of the single for say yok na ke may lulutulakum. Na el kalwiniyak ke kasing eschatology. Eschatology pa study of end times. Ask your revelation. Mamay sam kun and kalwi somonyak pike ula yang sa siyan nagpalalayan. Na Ezekiel si mit palala when guvinliash ash sapta amos sapta ang ulali ko ske puk sila ngan shukyan tum confirm ye facts sila ngan Okay. Baro ekin mo il siye mit palalap. Timin na palala yung yokshipe. Palan mit palan na fun na yokshipe. Sa sakto masin sa mo minor major profit. Yung mga pusin sapta ke sumlaos nga. Nang in fact pa na vaccine nila. Wait kasi siya kung matailbas mo sumastamangan. Medyo katsa mga hindi muklikum kilal fung iloman o kung tuna ko kung fin fast mit kilal fung iloman mit siyang umtala de isigal bas mo sa buksingan
Ako min lutte era ko murder yakilal sin loin. Kat fact man ko min dala. Ashamon ye. Ash fact ye mo Daisy was mo sa mga shot magan modern day knowledge pangan masase. Kaya sim nga matako na ikimitli pellan isusulan le palye da kalan le. Naging ako maske usye me gum nage sapta sing Ezekiel sapta tolgo la ko shan nga shamtram kun tafon sapta sing tamal liban nila ila ta tafo yela nga sham kun sapta tolgo la ko fossin ke fossingalon ko shan pa Monday Tuesday na tamal liban nila ila ta fresh ke ipsit kun sapta tolgo la ko shan ngayon sa amin ngayon liang be shamram naka bell ako. Nga ko may show na gemande an pa si veslak ko ngayon kat galim kele si vesing nga nefing nga kon si be use is that mo sheep wangin shepherd la. Sheep wangin shepherd la nang ako may som lie kanon sapta tol ngola ko singen na me sapta sing sham kun. Sapta tol ngola ko sil sham kun saplon kat na sil Ezekiel. Ezekiel elan som akalim ye balalal ke oye ma met kolika met shepherd Israel lustia na akfesh. Ilustie na akfesh bang mga sham kun ke ipsila ngan sang na weyang meak sapto to yung sham kun. May shepherd ni ilustie na liang kun akon lalusan. May ta maas ilustie liang may ta asmo belas ke ilustie liang tol na din ka. Ilustie pen may ta nagi malan ka din lielos siya. Alim ka nila kalimila, ta fa oron na silusin aktin. Kuno kon may lustia loing na kene. Nasapta sigal ka ba na kalimila, ulelan ka na pa, ilin faloko na lus, metal na din ka. And ilin mo ilin karangan na lus, mo yin mit kulingan tiya karangan na lus. Mit kulingan na magkinmalan ka kaninsang akuya lus si Febe na, sige mo kula, o ka sik mi siya mga, makunak kumkudan loy na ligasan katle mea katle sa insiliglan ng tafo man. Like what exactly liebe in mashle the Lord is sheep na rin ng gabat na rin ng dile pielos sa manas pielos sa makong na los sa manas the Lord na sila in the values na kapun sapta sila nililitsam na ke iloye pe ulela mo ila shusnye siye shepherd sasa in Carmanalos and orela in buena orela wola David il eta fape orela aquak sasa in Carmanalos now vi lo nagasapta singita na ilki lo sin kalim get the difference between a human shepherd and a divine shepherd. Human shepherd pa may Kull lan fela kat may ito nanaklash may ito or ilash may ito. A divine shepherd sila kalang about Lamb Jesus Christ. Na first naman nage PowerPoint slide sila kung kada sum nage ipsemet nga katli pa fos singe was so ram gud yok nage foto le lan may ito. Mega charm gud nga Gavin loin na ke fos lowos and el charm gud le label fans isigi ilan sumra palalang nga mit ko kan kalang kat line na los may oy lalos malos man tiena wo ilus tiena liengo akfash kuno kon lalo san na mega charm when guvin dia fos tol dia fos akos kan el ba ipsiak le na may dia non ko ke si vena guvin dia fos tol yung lang ilus kuwas nom la mil ken nuk marek le unen sheep kaya ba self service
Mit kulingan tilyang may ito, los or oyelos si Vena mainsang akapielos. Ilos or kang na ikwayangan, ilos or mainti na diyang may los tiyan na karangan ship manaas, ilos lorn na kilos sa fuguit mo main mo ilos kan iskash pa yepeselos. Sa sila kum nag-iipsiak tulungan. Finchak mo, especially ang arala outline nga, gumin uswi kum, in mga spellom si Fena. Gumin sum pagkat, sum riti si Fena. Na gumin mo matabi, kakalikal si Katfina. Isam na katsumala research nga loom, gumin matis, gumin or usin laksa, gumin uskum de, on nagas, rapid trail. Kum sum nagaskuban na, organic si Maite na uskom yung nag-aakadayas. Na usim yung nag-iipsiak mula la ship tole. Yok shipeyen mula lan ship tole bam may naksing tagayin akkalami na si Kuma. Lagyan mula ship tole singan. Siya kunakon lan may kulingan pa los sa masumdiki akwa kuyak lan kat. May kulturin fulakon na los me. Sama ako vin kfas man si kumusenge. Yakşı ben ako min loen nake. Kat finegin mit kol si. Kat mit kol gidan si Fena karangan kat. Min pangan distinction singan. Pangan masi man naksing yakkalim yok. Min kalim kele mit kol lan fela pangan. Mit kol si bakat la shishking abalim Jesus Christ pangan. Na mit kol di fact mo di kalme bang ako min liya mit kol gidan dak fletche mo. Masin giden kalim gele kung finegin mit kol si ito na katil de tayle meftule la kuma. Giden de orama in my self-service. Kalmen self-service. Giden na romana na si Shivena. Kat nga nanjin siya ula ka. Nanjin siya mit kuya ngay magena in baw woya. Di pa ngay oyen mit kola. Mit kol si dile may na in sum cash oil lusimayin na. Maricha ka may so payla kinit ka may nganan. Pangoyan may kol si. Lusi matole may kol si shepherd si sum kunayalo siya flow na los me. Min kina lelan ka ba katla karangan may lal. Na may kol si vintiar katla maginilang may singan. Ela si veben na so may flow may in karangan los. Naro, may cool. Nga ako may tinigin may nakiwagin may cool. May cool sin seula siya. Pidel sin exactly. Kat na phone na ekin priest. Say na in seula siya. We're chosen nation. Faklal pide ke siya pide. Bang lakalim na si kumot life wing kalim kaya. Bang makatilak akira si kumo. Kat finna makatimad cool na kat ekin may cool si. Kat si fen siya usi. Kat magkol si na fresh si fen na kiden sila la may fall may wungan ngan matake. Ngante layla may saya in kol. Yeah. Nanggal mula kung kasing lose control. Maraming din siya ulo kasi Henry. Yung nag-assume sila pide ka victoria. Kat fin lose control. The minute you lose control, that's the minute that you allow others to control you. Na kung pinigin tapos lang siya uluman, belum lose control an, may sayang na control siya uluman. Kung may payak siya, kung lose control, na may siya control yung kumadan giyoman. Naramako na kumadan siya, kaya kumadan lose control, kumadan layla. Ningkat egin may cool siya, pangay may naksila kum Monday an nga. Nang ako may ngay show Tuesday, eving ako nga set up Tuesday, standby, kad Tuesday pa nga. Nang usi Tuesday, kada show Tuesday, len long ulya, bakan len sim siya pain kum tanya may cry okay nga clean kum tayo lumalap kaya ang sabi nga nan di mo masi flash labi nga so kita fast na mit nag may knocks may dafi mana Monday kasi for si gosh
nake singolon goshan. Mariching les kada shuk ash ip ako shike. Nakavilie ip semengan ba ip lumengan ba lain yan orek makatashuk akluangan ba suk ilositolek kapun first version ke foson ko sabi na pa kalimania ngan pasamanya ke sabta pavusingal sige vasingal do na ipsak to do akos ngan pa karingin ya orek makin kaspayan eno Skimot ko karingin jatlan ka ato lor mo kaspayan eno insang karingin metlal vasingal do is kalakos na ipsak na sigan pa wala in wala akfon yela Ako siya ang ginmasingan le mea kalmen olela singan in onwela akfon yela onwela akfon yela pange malan kata il rela il tibero il tita rela tafo il shoot ma fon si Nang ako may fast na bit may naksila ko man. Kasi susum nga tagi ipse med ngan. Ipse med ngan il sam gin line yen orikma katashuk. Kumni ona ifo ko uta ko may nanaksing Ako min nanakin. Line yan orik makatarashi. God guessing kadil omniscience. Omniscience pa ito mana kayo na omnipotent il koligi na kayo na omniscience, omnipotent, omnipresent ilashin na kayo na sigimot ko katsing ako makfletching le katsing ako makfletching il ito mana kayo na merit lang kung ito kayo nakes makinya kung oye katashik lan may cool sigimot ko may cool si mana kayo ay tekeng masil na ikaw na rin, managawa lang siya. Fibang accountability. Na may, subsequent gan sila isigil, nga sa kanya na sila. Kaya nila line break makatasik na kayo. Sima, may naksing siya il tangal yok ng shepherd. Kung may cool lang ng Israel. Na force itkos na singaul siya ko vinliele fosikas lang kos med shepherd sigaloy na puro ngo ma lem ka fact na sus puro ngo el amo long el significa long mang na online backpack na ilang long na vin puro ngo na condition na sa akin yung na phone na Na fact lang puro ko malim katil sa ngan. May info katil line kind of makatashit na kayo. Na kung fin read fast na mit na gifos ay ko siya gisibin makatil gisibin ngakat mol ko was 89 puro ngo kaslog ko sulim na ka ilos uniya ship na ti ka kang lamayin wangin med shepherd. Skip mut ko yok speyen med shepherd se. Il te karingen magavan na physical appearance, ka physical location lan med se ngayon. Wala ay pesang gasin gaso. Gagasin kayak na sin med se ngayon. Yok speyen ashlan med shepherd se ngayon. Isig kari natin sila sa akin. Kaya si pinilus na roma ko nelosan. Panang kusulit ang takakanaos la. Takakanelos la. Na first thing nga nila sa akin na kaya. Katsa flat la na. Katsa flat ligi na kayo. Sa mawis sila kum na kaya ipsiak luongan. Ipsiak luongan il sabram kun na kaya sukilos siya tole. For singaw siya na kaya singaw luon.
Mitchipang makunakan ng mit shepherd wo se. Then som suk. The faction abangan na sap ko skulan kat. Ilosin som suk ilosemat to sum sokolosyak. Sokolos kumdi kunalos kunalosyak magayon na gusaway pe lielosyak. Mit shepherd wo se liang sheep natol. Ila orelo se ni na siye in ma wangin ma kuluk ma upe sik na selos. Sema usila kom na ke ipsak tolungan. Poinsak tolungan pang karangin ya kurt makinyan. Karangin ya kurt makin kashpayan na on naging akal ni biengale lem kat el tioreni may tal magayvan na fulelosi na mga long si walos long si ele super bagin cashpay na gasing na siya pasture vinli cow mga lose fliak de los finisumnar mga maui ka finnen ona ka natlon hilo ko na kumindi cow pa kanto na asngan fliak de los tikita ka del elos cow ngan kafanya nage fugunena nabange analogy sa mga college or bagin fancy Ezekiel and fatness in Israel, lusin kalim kaya bang malan kata. Lusin or maupe in mas in ma use kaspayelos ka mailosin ka ang fugunena pa isang kashalosyangan. Malan kata pa nga. Kata iltirani may tamu fa na ilaw pe dielosyang. Na fosingal mirach kesilon gos pa ipsak to akos kan sa mga aking ako mindlik na loeng nake malan gata ildi oreni may tam kayvan na lielos yang ilay unwila mas lalos ko kinit kila sila paila na ite malakatashik na ilay na fon na malan gata pangan ula silang kat na sila isigil sila in Israel nga. Kaya ako madalong may laksi ngayon nag-ip-akos nga. Kaya kifas man na sila, okay, kat na sila Ezekiel, isigil na sila din kat. Inakal nila, may kol kan tinaraw makunelos. Namekal miya na si Kull. Pangan hermeneutics. So what? So what? Mea kalmia nga akum shamram nga. Kalmia na si Kum pa kiden if kat finegin met kolse. Katin na kiden loy na kimakatas kaya. In mutake bawan kat. Na oro ko na kon na dieng may. Min kat finti kat si fena. Ilata ko akfashi. Na bangay Monday, Tuesday, ngay tuwin siya, ngay kulamalap ke Oslo, kulamalap na siya, kaya ngay, yun ang ayagin pelo, na nasyong lamishalipa, ko investment na gatastaan, na isakli, kuliste na dabatastaan, tamalipan. Check mic tuman, commute. Nangamo kumita ko, tafa mo ba na, may naksi ka na Monday, Tuesday an ben nga Sisya galuke Michael for Patrick muna waneko malagal kulo malap na sinmet na kaywa kulo kaksakin yokli na kulo kaksakin gat ke mo lash kai sie wana akademiak nga usi pen na fosingali kosnga ton ngolche na ksefira sapta ton ngola koske isikiel si fashion na ke Wednesday na akademia mo Lemel fa shishnie shimach shepherd. Lemel fa shishnie shimach shepherd. Nang akalemia. Fosingali kors na gaton ngol si arf ip tolu eta ka ip ke marichingan. Masi metan ka dali me lakat lananan ko sie kai sie mate. Fosingali kors na me
long lu ya kalim mi masingal le churchy mai kai shi mai na ipsiak luan e folokun mai tanake shepherd paisha fos long toluna ke long lakus na aksha fila e sham kun restoration je matam literally la kalim na ke en fika o ye shima e shi be folokun na nasin tali na din god e sham kun yok na ke landscape na vingat li sham ngai na ke ikasian sapta singe fashion na ke sub forcingly course katem do kenge katali forcingal me costing long costana na gadina kalmi metigat fashion me to meaning na focus lan forcing ke singalon goril pasure but leaders nge supposed to protect, they're supposed to lead, me restore, na should be provide. I think that the history lantalit na dingat neke Belgium then in mautakle deportation che utakte met 606 BC deportation aklu cha patashkene 597 na esigel utakle we met shayangan in exile al shamsham kun etraji exile ngan we pen na shamsham kunyen me 586 kananilanen Jerusalem Metliki ben na Yeshu wakata metliki might call the shepherd la Northern Kingdom. El dalde na akos malan gadara katilusia Syria. Na nge gadash ke Babylon. Na nge na fosin na ke singal on ko shakalimia ke shepherd they're supposed to provide, guide, restore, protect. Dalde na ro. Dal chivena so maro o yelalo chivena self-seeking dan chivena karinganolos. For singali course na ke tongol chie kapin sapta singe katle som individually. El kai factal sanga moit kolngan na ngen ala som individual basis for singali course fal. Nang akom kain see the big picture. Finkatlela ash Kull sa ta financier kat nta na musle effect pe oya mai nanan kaya kat kai shi finga deta la ma shi sa ta kat nta na musle pa she mi la kalam ge sapta ko fortunately course bible te wa contradict kat li Old Testament prophecies es que la leteya el mata la metolshi he came from a priestly family. Finga te sham la ke saptang ngau falen ke sapta 48 ngan dan sham kun temple che itak chang nen ni el ale astut na ke oyen kalain sapin temple manin metolshi ke el som exalia kinga katel sonol sang prophesy sham na shin met nga akas makin yelos met kollalos ngayen na fat na shin individually Milos tena fashken arvingat li history fashion na gepelingen na talik na din gan nge elos siakos tenne elos kananele utakle mtake sho na kesben pakoten yokman god el sabaila mit kalan sablangen chi bakes makin nike even though kumden da ke exile our restoration jetako our follow on access betago I think that the forcing along gosh I was in like a screen no akalam yang na fa sokolo shatale flokonolos me chefa fale di ki un chipo a poi la kinet kelos e akelos le semas trakta elosia fed e ko nga fa kanau solos le mayenga nga shi mayen nga shi shepherd sha oramashi was fingat li na wana tamel chirle la kalamina ke ki
word chil vak hermeneutics vinga som na ke issue na masing esam from kinyak na ke 1000 millennium kingdom sima Jesus sven ale ta ka karingen shepherd na pai che ta ka aulam ta ke sial David ka tram kin mange when pas sim le ke fosingalon gorsingan Pholoxilalus ligien Babylon na Jerusalem after 70 years in exile at the pasam from Nikin like a fos singalon gors ka tram kun future events panake millennium kingdom singe na vinga som na ke ipsiak luungan ko ipsi mga akademia ta ke fosingalit gorsingan na esam from kin bekla Met na siwas mo kayo na pa showing na ke wala na si ma na akademia ke shafla singe Met siwas mo kayo Nakal me pa ka tram kun remnants ka tram kun met ma strictly the Israelites ma ito ka ke ye for 7 years of tribulation nanan ka siya sikya na 1,000 millennium met siwas mo kayo na uchat na injengan pasam kun niya I think that something like a kapin sapta siya nga na esam kun la kuso ngay wi na klik ngay mata Pang insang akyok ye background jima tamil chere ta ye tari ta vinga som first by first ta ke ipse mitngan ke mainge ko was un persona te Malaim kat flat na fakot na siwas la ngai fananan ka kai soko siwas a shela mawuli ki makulu shi paliki nania na vinga tle na shepherd na pa siya ta kasam din majing ka gospel al meto saptalon mekos academia ke me sam lal Jesus ngan metigelan moki el samon mai fasikyak metolon mekos fos ton mo china ka ngalon kors la ele ta ka silang la shalik shi poliki koto amen si kom Natalik na tingkat ngay si Beflok niya ko nakiakwak lang shepherd siya ngay Jesus Christ men el taga si meta tal denial niya tal reject niya na ingin nakatliye la shalayak mange ke Old Testament ke siya naman shepherd ngay na ke siya naman kay siya individually may Israel ngay na ke siya nalos nakiakwak lang ka na usi framework sila na sikom ka din kalim kala Kiersben New Testament, Jesus el daga kalimi ma nanan ka jenge. Kiersben siakos tanan menge. Kiersben langlang yok lang ka. Desi pa na follokin yak bel silalos. Elos nena pa la shel blame Jesus Christ jenge. Pa ye korsjenge. Nagat kuneke ye korsjenge na ke 1000 millennium jenge na restoration jepang. Desi pa na follokin na talik na talingan na ke masuwasima el na ke aki na met elos tena li masuwasin nang akong katli sham akwak lan kat na sin Israelites ng akong kataka kapas na ke kesbin life ng lokum in Jesus Christ pa church pa na fakyak na sil Abraham ke saktas niya look at Genesis so layak la mga dari commitment makatila ng sinake walang lal nang akom katli lai kasi may kolal nga talik na nga si fan na ingin ay som loing sige loing na ke fos singalal ko na ke longol ke mariching akalimye I'm not going to see slide ching fos singalal ko sang Kata siwo sa falkin mawuma kuskang. Na lolong ye ma kuwustie kang lao. Kuwus niyong kufs nes. Losong kaya si saklit losong kaya makuwustie nam lao. Asi periti masing. Esam tamil chile lakata ya might called shepherd. Elos sivena shukin wona chelos. Elos tena won wala matenen na. Elos sivena shuk self-seeking shepherd nga. Inge nga kataka na kay individual basis na katil fat na siya
esikel na nga li met ngan kang la mang na mayo yang ngan elos long yan kuluk le wi pa na kof ni melos ngan kof lola ni melos ngan elos ak fok kela na elos sang ma fok lola ngan na shin the rest of Israelite in mongo in kang in num peche singan ito na si kom na ge met kol ngan for sinage singal on course singal course na ge longo lu ya kalamila at the individual level met ngan na nakuluk pe elos tin na nta ke masi makadil sang na selos ngan el dal self seeking ne elos sivena kanaw isla mawu makadil sang na selos ngan na sang makuluk langan the rest of the community in or makan naro katil fact esikel fact na sin at the individual level ngan kamay ngan nga kantem or malalos ngan or ma insalalel or ma nanakuluk nang akum kain tu banan jeng sam kun na si pum si van talin ni ring God pang the Israelite the Jews ngakum Catholic na ring God church body of Christ Paya eving gat makatalik na din gat matakel lang si kaul si ma kat ina kay matakel nga paya katarawo na paya na sin maito kaya akwak si makatila si na si kum kawan natal Jesus Christ lang si yok lang gat na si kum ele si wen si fan na natal nakiyang kapasyang nakilang si singa paya kat maul kun na paya li leaders lan Israel nga Met nga kinet, met nga marching dyan, met nga dal si Fena som sukol dal si Fena mo na siya si lal malkan na meta, wangan lang si lalos na sin the rest of the community. Katil sa po met palang tal siya nga long naman, may sikyak, Assyria som siya dal na. May sikyak, Pepalon som siya dal na. Nang akong kat ashpe ka masing. Forcing a likor si makalimia ke reaching akalimila nan ko at the individual level. O yan or malangkay siyetlik na tingkat ng Israelites. Na sitkom, pa na the New Testament. It's an individual base. Lananan ko. Mas ko pa yoksbel. Kading kalam kela, as nanan ka siya ko. Nanan ka siya ito ko na for restoration siya ito ko. Pa 1,000 millennium, takat lief, fast land, church lagi klik na din Israel nga tala som nag 7-year tribulation kada utak tari kada follow wala Jesus Christ Mount Olive nanan kasi ngan sikta na kat som nag ya tao sin si makalan miya tanashit ko mingi na evingat te mata ke lang si masap si mayoke mit akalimia kes kospelal metal long lu fostong uli kors na gyang ngaw akalimia kadin lang si gato mit kadin lang si metalan las wana kat lang si kat siven katika in utaka katika justified men kat tinam ta ke masap si ma katina obe masap si mayok si pemia kadin lang si gat lang si metalan las wana kat lang si kat siven ar masing a yok sipe Ako may ready, si pa ready fos me singal alkos kadin si pa shukya masing kata si was safal gun ma wo makuos kang na long ye ma kuos te kang lao os nium kof nas el los ngote makuos te nam lao na ship na tik ni eninain kang ma makuos long ye en nium kof kuos los ngote skin an kaipsingan at an individual level kat nanakulu karain paisi nila mange paisi nila fokila kof nge may tin na sat na ina mayud ya koros nga katakulu kila o katitala may tayin na mange sige nan ka me pek rapsilan insyan talik na tingkat
Got some can might go lying in, I got some can at the individual level, not the kind silos. The lakulukela. Kimaing nga lame cut flat na fat na si was lang ay fan non ko marslon sheep ko a sheep manaso. Pa mas mo ina ito ka na sheep kung ingin na naman ko siya ito ko. Why na laro? Tasin dalik na din God nga nasin church same thing. Tamal siya din interest ka le fata ka akyok ki. Tamas mga akong ina ng kalam kaya na la. Ingkanikin mo sa correct ka when natal Jesus Christ ke karingin niya ka first year ke Jesus Christ fin saksine. Ingkanik sa kong usye masima eternal placing siya mga kuminanin lalalfung ke when natal euta ka wala na siya. Ingin nakat sum restoration lang talit na din God nga ke yataw siya. Lesi pa na flow ko na los me. Tanga ko misenye Gentiles God restore ya ki God if inga talag fung na pala Jesus daga misya ke makulok como pat John 3:16 na kalimya asilos na ke wasa lalal fungi agate takon na ke fos ipsiak lungan na pange enchima sifela sa tako ke me le me la fa shishnya shish much shepherd akalimya Ngay fa sang siya to ko sa lowos in na David. Mit kalan sa plot. Ilan mit shepherd siya fan na lowos. Ele fa lielo siya. Ka tram fin chak sinay. Yan ka tram kun ye lomfu ko gato. Mitigi siya sila plan siya reklatari through David ka kalim kaya promise like David. Promise like cut na siya David. David, through you, toko siya alone, it's eternal. Aqua kitari, man, peche yak la limna miya kitari la, Jesus Christ by the go. Toko siya, righteous kingdom siya masam ganyak ke, maluto siya pa 1,000 year millennium siya. Dahil siya pa flow ka nagtalik natalos nga. Jesus magayon na pagkain, replace. Kaya la David ke siya skulalingan. Kaya toko siya siya. First long lako sa kalamyang lame God, if I got lalos, a siya to ko siya wena David, may kalan sa plot, if I lame fellows, apa fak maingil. May siya wo, may akayagat kay sikil lalal fun larja la me sik fin fela ngayon, na wana tamla sila la kalamyang na luti kikiya, la me sik environment lo maningena katita la lame la taka lame fella yatao sinse mainche wo righteous ruling si pa takang na tintalik na din ka the Israelites we been a church musle taka let taka follow na no phone na restore magat me asking nang na vingot som na ke ipsi shaflingan pa fos me longla ko fallen na gatol mul siya kala mi restoration sin na ke environment kat liya na ke fos long me ko tak fallen nga fa rela siya walang in misla yoros don wangin me lokalok na silos nga fa lost la ko so salal na kayo mamata finen the sheep na ti oin koin mata uin ni meo amutulin siya ko kinan kamangan pang restoration siya pang shepherd na pa siya el tagain me provide el tagain lead el tagain restore na el tagain protect amang na phone na kadakal mga akfa sila vin sina na si Kull church lalo yung body of Christ kat mata ke main siya wingin ay talaga check pa na siya kat on a daily basis kat talaga katangyak letari mas magatash kaya may unsi katash kaya katanya kleta may mo yak kaya naktolo fully nga ako may restore mata ke fakulan ngon ngina ke enloshing joy itala kata sumna ya kata ngon kin my lucky atar nga fakin si wayalos in mata round la final matalship
ingo ngai fa sang off in action chu yellow ke pele lo senen no kat li shal no la shal no wo si bang le restore man ke final so yak kalamia Sion Jerusalem lemata tokashai tausin yeah shakwe imewe fa shus fago met na go fa mata in misle in angel shifan men me el rule righteousness ingena there's so many things going on may to pa rule ak force patam na chen lak they've got some nage oyema tram kinya ke bible na kingdom si mai to nge to ka sai si mai to ko jesus ruling nge cannot compare magat me ke o kuninge na ke mo ji lash nge digan compare na ke wala na ma she fatago rom saptal ko fosing al ko belche ngai aks ko se ki met lo kliki in bone met akosielos e wotela mai kapur lalos na lo se fa eta la nga palem god maton fel chaye fatie civil pushe malalos e ko so lemnak e fatie onelosi e kanalos le el restore manage met lokalo kwengen le nekena ko so ngal bena salal el mga el restore be e musle na sang na silos en mawo fokwe elo se fatie civil marshal maton fel chaye fatie civil isanalos met na gawa fa ito la nga karing in Israel elo smitlo nga lem kat flat na pa fa mainge ko ship na dit e un kusun siya nga kite ko smitlo ke nga fa e nga kat lowos lem kat flat na pa fa mainge kulo kakshakin kat ke wala la alma el sang na sin talit na tin kat nga Israelites ka nga ko mas church at principle theological principle matakan na ke chikum ke mange pa evin ga vaskala lal fun yising la usi i mo ma pat pachina chikum the same principle to ko ke shepherd chifan shepherd paisha pakata transition na ke tasta el pa shepherd paisha ma lays life for the sheep na tikin triskal la ta ga te ma ching yok ki kalam ki ben na ta ingen na te sum na ke me tasta akademia si fa akademia nge shepherd washa long sheep shepherd washa long sheep da ke son sapta singaul kada sum na ke fosil na ke singaul evinga te babel na ta skora akademia ma popol ya ke met liang sheep she na wana akademia taria shepherd alle enen en la alfunia in the Old Testament kishben muguguin might lalos kishben siakosten kishben salal kishben oyelan meta ro elosto que fashla mapa ismailosin mutake ar katil wolela ma sie belosi shepherding I think at li kapun kam tawagen sapta sing kapashin ke kapun sapta yatana o yeshe na pataka ke New Testament gospel al metong met kol kikiet met kol mai liang shipo elo stenar elo shuk nan wona na shilo shifan na ngena kadali la Jesus let go fact la el pa shifan el pa shepherd pa shima un shi pa eto na siya ka in fact mo men baka tram kin ke sikiel charma ya mali ai sia mali la met kol he eto ka reform ka restore talik natal klik na din ka ngena yorol na ngena gatli la son gospel al son katito la son ka tram kin mga met el pa siesin met toluma pel na ka wachi sila som na ke me wanain
example transfiguration la son elwi el chile la out of those 12 matolu in los que special events ma el tena leila met na gawain le shain matolu ngan Peterson shame na son academia pemo el papilo fe el ba chi se lang shame met na shim lal son nge academia ke gospel lal we lata she son lu son tolu son na we perfect ya el somos la mga kayo academia na paela ikekta na jel son nan kalim ke la te ma shaya pa na academia na shin fel shinga pa te ma ke science te ma ke formula lan me te o yeshaya te ma ke lutu da ma ke me revelation revealing la shia Jesus Christ papa pala tagong papa tagong in fact la shia Jesus Christ I think at least yung son nga lalik in fact la el pa mechanic mole el pa mechanic el pa shoulder line ko mole lamit na kayo ke makuluk think at least pa pala na samram kanya me el da kan reveal la me siya way of salvation jing redemptive work shima katilaki ke wen natalang papa pala shimon bela met na kayo wakuluk pang masonil kaya kalimyan ang kenik so may sa mumulila mo ito pa Jesus Christ mo kayo I think at the gospel also not trying my statement it course even by from kanya kaya gospel also fingagan flogon like kepelching fingat ka nga flogon matuk to from kanya mo I am the bread I am the way the truth and the life na masing ame from kimising pa apa me kate siya apa mutunay siya na som flogon kuna I am ikos nga flog kitin pelto akalam na paela wang na pa matafong lalap Jesus Christ pain kenik au me tatar mang tagan si pa tagay nakay ka siya kesben or masatolan shepherd nga el distinguish siya distinct el shriyat le in kalam la Jesus Christ mo gala pa shepherd el by karangan wo manel pa ito ko mi siya kaya makuluklan fel shepherd siya nga ito ko kain kol ko eliak mana elos kain le but Jesus el darangan I think that's some first by first that kaya festival ka de kalim kala pange o yeshima son again ale akalim nila Jesus la som ucha na kemoton na ke ta ushe sheep na leta na le kai ti sheep na som na ke pastor in me som kite ke me pastor nga na si pa flokon na ke sheep fong el karingen el som ikesh la ke ta kai sheep nga ta eleta sheep nga pa names mga shepherd pa yun shepherd sa taong again fanya patati taka kay neksaya ilalit taka kay kid nakatabela itak yang show history ko in Belgian me kalchijas may area ka show area may tin liang kate elo siya takong tasano keket nyo. Even one metalaria, shepherd chifen ang ipay sum karangan. Afin katli na kaya malal Jesus Christ at na. El chifen na, el paket siya na kaya, gatekeeper siya na kaya, sheepfold siya nga. El ito nga phone na sheepfold siya nga. El ikes la sheep nga ital, sheep nga follow, tal sum na kaya nin, kitakat nga, el provide, el sustain, el that. I think ako mali for shiming ng akal me chichel fa afat na pail na shoes mechi matie ut ke motona na inkal kalan ship e show ke katenaen el shimet pushapa salalle namang etako pa ke litil al tamal cheleke me mante tuste na ke shepherd nga katil sila lan liang klik na talos nga
ka nata nge alo soro shien na chijel to ka konye lo malap pangan akalamia pangan I am statement 2467 chima akalamia kulo malap tamal shirle again I am the bread of life, I'm the light of the world, I'm the resurrection and the life, I'm the good shepherd, I'm the true vine, I'm the door pakadash kengin lang and I'm the gate for the sheep papikadash pekengin lang lo malap foshaklu akalamia Metse maut ke motona el metlieng sheep. E metlieng motona el ikesla na shell. Sheep natala akulen pasel ke el panglos. Kinelos. El panalos le. Ke el uselos me nalikin kalkala. El fast me e sheep of fast tokol. Mayen elos eta pasel. Na finka tlie oyen sheep. El alalle ufusherin ukaelama dal försöken kiapa jaklepp. Nej, varför är vi nars dalka nukuena ma oreka fale. Na bara alla jokspen köper lieng na pai make sure sheep na kay waukal som fast na gena los fast na way. Na vi nars tale Elike usingan som sokat na shuk na kita sokat pang oyen shepherd pa ising. Napakat kalim kaya pa Jesus Christ. Akom ready for si gasing akom nila. Kat no fon na sheep tale. Na like wala na lang na kay wain kasaw el taka. Become a man in flesh. Kat si fenan mano. Len moligatla. Ele tayo nilalakomo. Amnation si matamlal siya lakalam niya piya. Ele si pasam kin proya. Ele tayo nilalasya. Kat proya, ele tayo. Nangakom na kayo, kadin na shepherd pa yun. Na even katli shepherd ma, usye dutiki kiyap, utke, en lalo si fena yung taka, pushe sheep nga na pa yung masingit pa. Yok masingay na kadin loin na kaya. Kadin na kadin karingan mat wiyas kaya kain oye makatli. Sikla wana nala upele masingit. Na kaya lutut sa tao. Na kaya or makikiya makatramtram kun kaya Monday, Tuesday, Wednesday farang. Paya na paya lakat mawul kun lang siya ma shepherd na paya siya or makun. Kat kalam kaya mariching. Laro, sheepa ito pasen shepherd ilito. Elus, painalos som na ganile kitelos we. Nang akom kain tuin siya ngayon flock le refleki masitam lang siya lilak kalam niya. Read Bible paroy. Nasikom, pangayoye sima utaka nasikom la chisha sil kiteka timpel na kayo. Genesis na kaya Revelation. El taka nasikom ka siya kaya ngon lan God. Aning God matlalal po niya. Ngon siya ma akisushi kat lakat machiwas lang nga el pa ekitekat lan na kayo. Kat in the sheepfold, body of Christ. Nangon man kat makitekat nga ikas katingkang Genesis, Exodus, Leviticus, kasmo lang kat katin full shawan na fakulan ngoning kat kashi. Pangay kapasya mga ako minandi na kaya la biye shepherd siya na siya kumusing. Pa Genesis na kaya Revelation, kasmo lang kat. Kat kapasyang na kaya kat ilpain kat ikeslat son saptas niyo fosin na kaya ilpain kat kite kat kasmo man nganas pa yun na kite yaga. It's really not physical aspect pa kat kain
Kang la mo si kang la un si ngin na ningin na asun na mo akang na mo si ningin na dai tu da nga fa ngasat na wo mình ngasang kaslan ga din gede ya gede ngnek mình bange pasha si mai na ga din kalim ke ga din nukwe ga din porong ga din fast toko pakas mo sing pel na ka wanga zum aku kingan mo nga mo ne ku piteng al singa sa aku flan read pel sing at mo nga ka in focus na ke mapayalan ka kaslan ga mange taga mình kat shu kaslan ga kat lei kas kat din porong mo eta la piel level si mai nan connectivity si lakom na ke katin mata ke sheepfold jenge katin ukwe el pen kat ke fella forchat jenge kat chakpan na eta la kat fast na ye be a step large kat establish ke kaslan kat ke malan ngan kat kai si aro mit pusha pas ngai ta kan pusha kat ako man kat ta percent Jesus Christ kat porong o percent Jesus Christ kat kapas yang nage mapay si kelutut sa sara okay suben ngon man kating kat katukay kat el pain kat kalam kala level loko pango yesi mga kum kapas mga kuminanas kya sisel fak popolyak singi na selo tasok tay los tiena kalam ke kalmen mail fak nge nakadeflok lang nage kapun saptay fos Tong me gos na ke ang alchida na mit luti sa ta pa electricity ke foson gos ke marichin. Elos ten ay get la matalos tan di na pa la. El pa shepherd pa yishin. Ke mainge chisi el feedback fact afat na pa na shios. Nga pa pumutong na ke sheep. Mit na ke wasa ta ka metlikia elos mit pusha pa salal e sheep tiena porongalos. Ngapa mutuna katena ngapa mutuna kula malap tamal chile kom am the gate panganayam statement it cost tamal chile gia kula malap I'm the door I'm the gate for the sheep pangan malutu chimata kana sikum ngamutuna katena siya uchake el famole katena siya Uchake el famole. Ake el failja ke ille ekonair manel. Skenan ka ipsingen. Truim kada mole. Na kada freely back and forth in the sheepfold back and forth. Kat som na ke fella singe ke losinga kat tapasachi mai point kat ke fashislash ke fella singe. Kat man kat connected kat establish ke me regeneration ji mangan kat ilyak nang kat porong o kesmin kat taka riti kaslan kat proy ke kaslan kat iniket na shish el pa mat shepherd kat akilin pasal kat ukwe oyalal fosingel da aksha fela pang fosima akalim na shikla akalim na shikomla we're in a spiritual fight fakang But push up our elostako 9 push unie kanausla. Satan is here to steal, kill, and destroy. Pangan mission wal Satan. Steal, kill, and destroy. Kapin forcing akal ni mo. Mataka tomato in coin ace mole. Ow. Mole siya fast. Kaya mana wana gayo. Restoration siya mga pangay shepherd siya. Jesus Christ. Satan is here to steal, kill, and destroy. But I came to give life more abundantly. Kulo malap kaksikin God. Tamil chili tayo na ke me Oslo man kulo tigin treskal ke akyokye, telakyokye. Mangan kulo malap tayo na. Okay, damod liban kung gulo. Medli nga rin Belgium tigin interest ko lang. Amo, okay, where's the post notes nga is da log director fija mo ask you that job masing okay gidan nak na so something else kali so something else kasik mi senge oye singan me
med 4 slash kan on ko oye sila sikap mjenge sila taka steel pusela uniye na dunia kanausla ka sikap mjenge oye singan nga age yok na sin viewer slash in nanak kanip singan le شوي قاسية قلت لي انت ناوي public school ناوي public school elementary school نجي high school لأن public school نجي دال grad له سي mga lial le walker in siya ka ba Bible dahil ko start maging dahil di consume Bible reference kin Bible fin Quran dahil ko nakasama ko na sin colleague mit American dahil di ganda sikap mga min ko na si American dahil tingnan tayo nga deploy public school cut pa tingnan public school na or yang sikya mataas o min katina liye fos kat natin likod sila sikimot ko Bible in public places in America siya mama ingin na may tasugin ka na sa esa ligi public place pa Bible o saan siya fosigal pa pusela tuwin pusela uniye na tuwin uniye annihilation kanaos sa mga kayo masin ba ako min kat metlal mo na sensing ganda aske annihilation singa min convenient direct sikak for Americans vena the nation that is built on godly principles ingin na it'll go far left may back mo da or dapat di ba bila kumsukakan nga nanakkanip singan lagi mas tang isimle Bible hindi ko version niya 1,000 luwala tari ka almost 2,000 kat bakit parang igeril kita lim singa anay for ama first possibility plausible idea singan pa sa bakit tawag diba kung bakit alam mo awi ko version niya singaul singaul ka le ingin alas kada for singaling ko min for sham la right ko igalim ke kasa luman ito tabitligi na kain kasa singawan min kat dikit or kat sukre ram na najin viewers la nam na slide na gaslan kat vlog na gaslan kat min pa ma isang langoy kumdigi foslan vel sa ingayo kat findi along like nak manas vlog ko lang na gaslan kat dapat yun, global lab, ngayon naging pala sa interest ko, le nakfas siya, alaloy siya pa iligas, alam mo, alam, yok maligak kalim yun ba. Hindi, mic to unmute, mana kuming ito. Well, mga guest lang global lab jingkat, ang sila tamang lipan blogi akataya wowo, na tafela na akataya si madakatari ki pratiyan, si fiyan tak mamachiver po siya, na Fosam taga ke for single chin ke single algosh. Single chi fakla ngamat shepherd wo sa kulan mi siya ke sheep. A keyword chingan pa shepherd wo. Jesus pa samsam kunjak nge el esang molala na sin sheep mal garngen. Ash characteristic agosh magat kandi na ke mat shepherd wo si. Siba tamali pa nalak kalami katadari. Shepherd chinganel uchak ke matuna siya. El te tapal la kalkalan ka. Siya na utki ka tayo panan kenek. Ashkal alinuchak pakluan. Inuchak uchak ke matuna siya. Lem ka adel sang authority na sinlem. Na may shepherd chingel daga elu siya ene na mailiye ma ship na dala ene na. Esang na siya. Emasi saflan ba sacrificial love sila nga ikan lafo kan la molalan lang silalan isipena lafo kan la molal sipena abangan maako siya mataga na siya kadindi na ke shepherd wo siya and keep simit nga pasima damali panel akkalim damali siya le bon fayengan
Sigal siya daga ko ngamat shepherd wo siya ko lan mi siya ke sipo. Nakika cham kengan oy na ke papalite ya engay ta papa engay nga nin sang mulok ke siplatik. Ito ka ke fastuk ngan. Kat fast na mit na ke sigal luan siya mat siya man is small. El dia mat shepherd pa yesi. Et dia mana ta jive na pa sipa nara ke pel si ma wo fataka ko so wen nga ta in akuluk ki mata nga losa e kan falaila me wo ngain kain me orela me kila dalon sin sip ngan sipa ka ta ma elena na direction na na smile na sila el kada mo anan na talap sip mga elena na direction very innocent madurek ma singe kes benelis mo linorek ma kamol na sila il ired and si na ara me rek malalan el dena alles sangin siyan na ke el dena el opposite lan met shepherd wo si men rek malalan el rek main mol na si wang an investment wan ma sis lagi molin sheep na nara el lela kosho wen kasalala ngayon ka akuluki matayangan me sheep nagatfin kap siya nagi malutu nagatfin som nagi orek malongol pas nungol yan kadali efak mo ngay talat tugun ngay som nagi kawusa mat mga na wuf salalala efatakan mas lawos ekanawas na un sheep kata mama sikyak misingya pa as infiltration mataka inakuluki church kata may Kull get church then aliang me sipa misinge aspe oyama matuti sa ta uchak pa ng church misinge napangan kata oyama at kan kapsya naki me koso wen mange naki indakan akuluki sip dikina ni takyang kaslan God elos ma iredance nge eldalta ka ki Cain lalos si Vena elos Cain mo na si elos prophets lalos apa yok si na si elos nara pa ng urek pa lalos me sinsin pole lakkalem yake karang church ya visis nge yatolu el shepherd as masikya kung kan reading is me sapta singalian in akkalem kata mama el sinsin kun in the kind of lost la me main si wungen patatifin me ship na din gata na panangara elda pasta tikin ke kasi alunge ilala na shepherd elba line of defense ma ekan ko shaela oyenge inde uchak na ke en ma may tataganis kastan gata mayt na kayo ma sulela na ikin mat kola ene na nito na paila me kalmayan kola kola katka nagkikasing kite kachige ka tinorek maging kite lines pangi makatefashkea direct kat akkalamin kalimla pangi makat me otela insang karngen kat insang kitisip nada siya full protection in mandaka kat finli na kaya fusis kikaslal Paul sapta kat fasingal sil fak mo il penapa esang mesang nasin meta esang nasin kata talosin met sap ekatain met pala ekatain met sulke kanalik pengu ekatain met shopo met tuti kaslat Peter el samsam kun nagi inliang sip na din kata el fakoinge makay finasiubos takosin liangun met lalalfungi sekatel esot nan bowos ana si shepherd liang unsip natal kosin te sanges kos in sewo winara main paingi makat ilangsi ororek malawos tiada in mo na siwos akenal lowos in kalensa nakmas dipsimasing nimetorek fun mat nasin mat siyaw tukot kosin karangan Akusin may shikashak na selos. Ekimat shepherd fula de sikme, kusi fa ace te for a sarum room,
wala na siya evatiakan ifla. Fasingala ko fakla nga may chibert wo nga ita manatik manatik itaya. Ona ki papa itaya nga ita papa nga nga nisang mulok kisip na dik. Chibert siya el pangon sip na dala kay nukwel. Ilos ita pasel. Ilos ita fong lala. Lem Jesus Christ ita mit ma me pai followers lala. Na mit ma ukwel akilenal pema el si was pai misaya si pai. Dahil kayo lalal mo dalang sale. Napanakin maslon kat papa and when natal Jesus Christ. Relationship na wo si balos na. Kasi kom kinga kom karangan dalik nata siya etta pasespe. Pingum som nagkakainin si del lalap mi ka building lalap ng fin lost lalama. Dalik sindum fintang kung kaya nakilin po siya dalik sindum kung fin fototo no si. Para naksafi mo dito tiyenge askada besip na ti setiam dan kalkal singe. Ngayon na siya los mebe. Elos pelong pasek elos na kayo afa. Usifan nale yurin mat sheber chifena. Chija siya jam kun na ke in pan ma shipe ma wangen ke full lala. Aspe me met ma jam kun yak na ke Judaism ma ka Gentiles mange. Eldaka in mola Gentiles ma choose ana kayo. Pange me ma eldaka in mi seke met na kayo in use mola lasing. Na fala naksafi baba lang singa mayin ngay nga in fulek mola the nga fakkan si filbe ace. Wangan met ace la mola ligiya. Nga si fena fulela ke lang sila. Or she was looking fulek or she was looking si filbe ace. Ngayon pahingi mapapatamok el sap kun nga na rin. Kat papa lang si win natal ke el willingness lal in kansipen of lek mo lal main pange masima elsi molala na sish matalal fungi nara ke kat dut kun na ke shepherd si siya kain pula mo lala in lafo ka na laki mo ko so salalel ko so win nga taga nakudukia Jesus Christ il ka mise kesh pesh meta ay ta pela la civil be molya na elikia mo lala el sifena SLN la fokanalla in mise ke shipen ma el fleke lang sila sifena. Jesus gave of his life. It wasn't taken from him. The Son's authority to lay down his life and take it up again did not originate with himself. Matakasin kat papa pamasing. Nabana nga shepherd po wo singe pange el akalimidari el da kamisya ke kashbesh meta. El doana el siama moulla na si ara pana nga rek malalan we winamolo. Lamalap pangan kasya mga kanakasya ka lok na kikasya maguskan sa sapon siya liyawiya. Lamalap. Taking just kumgula med vi chosun sette ange kumsham gun shepherd na ke hired hands Okay. na ke sense of ownership versus just doing the job. With the motion. Just go with the flow. How about gas it only when you took the just go with the flow. Megas trying to go with the flow. Diba kaya? We winayeng. Manakfal. Manakfal. Ngamo. Okay, we winayeng. Ngamo pangan po singal do losing masi son again galim again the difference again vin malum si ven como lieng na vin ma kumin sumna klagi man kun reka pangan masi gi nga kumin siya galim gala pangan shepherd sila level gi na galim yang na ibsigan pangage viewers slash right dictionary na shukye the difference le fin shepherd sila il oregat mamana nazal pakot ila ko fligat like then som
مسالي تلو كده مسالي لا كده مسالي تلو كده بلاقي ما لو بيد شكتي لا تفلا كده مسالي تلو as long as we got فلوق نير double diban ngarangan sa manafalyangan na pa kung fakla wang we with mana falyangan ba na higher than singan at fa mo ngako kat employees tagaden loy magi gudagan lashi fena kiden de aske label singan katin so brit ma sanko yes so ako na siya naglawan lab Tingin just ko, factor man nag-isit, ang naglin ko na shuwe to siya klawalap. Yung cherry yan, Nina Nota, Maui Strong, Pinecom, klawalap, Terry Sue, klawalap kayo ko, klawalap kim we got, Gasline akal niya kung we got long, na Diana Sikra, pay klawalap kay Duty Wowo, kay why non ko ke kaden inak kay kat ke gaslan kat parang vangan tayo na to kay akay ako ke mga task ke parang finjak singan le kat mo kat fela musi na siya malak for sikat yak kat findim tayo gaslan kat kade tala na upe na ano ko kumakal ngan takolas finni kat fena kat tagaduti lale it's onan eng sa asesina siya kita katutik ta pai ko kasi ka daglo na sinka naira masi ta ka fugul ko at nagasa ka dito ka cash ka tin inagas po kanya tin mo dash ka kal digin ko vat man nagaset na wali wala sa asma room but digin vat na medan wala vat na met tamlay kulo alright kal digin di tamnas vat na met okay kal lamalap settean si Fian vak mo lamel famot shebert she fakkia saptait ko fasin na gagos ay be yan nagiskalit ko spange wange puksaf la ke uga kon mo monos ki papal na da sho na sink da shik background no ba sapta si fastolu vak mo si wo mo charity puksenge elo selong gasin balinge akos masim den puksenge ta up kran me pel esikyak mainge na kayo Saptalu na getolu, samram ko churches it course, Ephesus, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea. Do yana sin churches kan Smyrna, Philadelphia, pa akademiyak mo. Sak namda ke malang silan ka ata. If kat churches makatash kem singe. Sapta kur falen ke sapta singal ya. Aluwa utakyak pa samram ke siya Thessalonica course. Pa singal dolun ke singal course. Met betul latari met lash malal fung imisa soek na los masak na mola soek na gipkan ning siya na pangit bel si mataka na ki saptal me kos puklum num siya shamram kun na ki lam sako na saptawan ko shamram ki seal on kos ki fashion ni tataka na ki sapta si magatas ki sap it kos ni kat finlo ang na ki mangit na alana me makat enen an loang na ki faksigim daw aksinge apkaran me pel esikyak ma inge na kayo na silse ak it kosha pa daw akisang gesta masi machamram ki cham ke sila ka chamram be ki may uku kit kosh o epe ala it kosh kainin me kademo me kayak pa etago ki oyenge example vinba na ki seal jemet ngan ram ke so go fast na ram ke shuk se push ta kyang na se tai furo kushur som ana se me che katang yakle na seal jak longan el ram kun oyema anan orso go sik me sha fur kainin manga signify kainin judgment mai tako la silak tolu or shal ko elus me paun chi bange o yesi makum kat flok ne ki meto long la ko snik ta masman yak me man si example molin si ka jakin wheat pa na ke flour mange panorek ma len fonsi molin tolu si ka jakin barley panorek ma len fonsi ma som na ke o yena elia sila ka ko sa ta na
Samram kun nage me fin pa pilienit kos pa felam singia pangan persima eupe meun misia isikia kanin mga kayo pa samram kunjak nage seal nge oye pe nage trumpet alange nakatsuang nage malutu singa katfin loang nage marit singa saptait kot fossi nage ako singa el samon nage eninain luster shaksilia ki matlan gata mit na nage Fosia na kesingalit ko singan sam kun na ke silia kilos ngan na ora pa na ngara mama ta ko ke pel si mapang bang great tribulation na ke suffering eta ko ta no me kadel na preserve ye e long la ligia o yen sang long la mit la tari na si na ke ako singe el sam kun na ke fosia metan el sam kun na ke la Tukun maingin alili puven akos. Elos tuke suase akoslan vela. Elos suke ing akoslan vela tain wangen ing fata kofin vela. Kofin mea kanake katena siya. Soni lili puven akos. Anain me tuke corner akos ke velong. Nas lagin ma me samram ke me points akos ke kampasang. Nara anain shukyawin na engo shukyawin na ma in makos lawin metlan gat nge protection lalosin in kain ashmitligi maubenget ako na pange contrast si maurik lange tako kadindi na ki me misle na ki peace security ma tako na sin metlalal fungi na pakisin siyak singet ako may chinchak singa sikyak ke fin pa judgment ngeta ko may kai ngeta ko na fakla elos wuyak na ke olo na ke yota e fact patati na fish e wukun katlaliki matan el siya matafin trun eliki mlatlan lam pitya singa akkalem yanin alena ashma me armful anan ma upet ko ke ingo siya me euse ilya. Samsam kundi ki Daniel pe mangel. Daniel it kor fasyo fakla. Mangalien fung siya. Engo tata yen na kiwame. Era mea in arulena palgalakya. Nara fakla ki fakki fasyo tukun maingin ngali le buven akos. Na fakla le buven akos ngi anain me shukyawin ma upenge India sikyak pa akademia ko. Nakatfindi na ki faksi ki fakyak sapta si metigi nge foso sapton got fosingal yung singal lolo fakla ngali ke lamel kanaus na silsiak on gosh as kususa lap fela fata ekla shalshal o na nuk shalshal madal tol malima ekla harula na siya o na siya Idun ko siya o patate na fela. Ana enga usuksak fiksa ko. Fik mango siya patate na infog. Pange mama me libuven ako nge sikin sukya win me enge metigi ingan silya ki metlan katni. Na fosyak luan vakla ngali siya libuven tukun taka katalap me usil silan kat mo. El woyak ke pasada lapin bangon de puvenakos. Siya kadel sang kana selos in kanaus ta fela emia. De puven siya fak, nimit kanaus ta fela kamia, kasaka. Neki kat akelenya met kalen saplan katlash, ke siya seal fin moton cholos. Na pangan spesira nga akelemi na ke in silia ki me moton cholos win met, na masingen katetola katevin riti fastnamit pepal nada sa soon fakyak sapta singal dolumen ki pel si masapta singal akos taka ni singal ya utakyak metlan kada tarki rapture singan mo enten fosek na revelation singal dolu fakla inakilenya ki metlan katnge singal dolu akalemila setan elgebe naklenya metlala
Kusoso ko sap ko na sinmet na kayo met pasisel met folet met cash up met sa cash up met cola met chikosyo inakilin yakil lepoleyo chilos kamdon cholos. Nara copycat singe eljigain arape na mama me academy yakin reknasin metlangat ne. Ke me katlut ke revelation na aspe ma Ezekiel sham kun mataka ben ke sham ke shatla yen vel el sham kun gada mama sham kun jakke eludil aldam le shirle ta ka ben ke me pelsimar utakyak alu adari metlan gat ngenen ke shau ke rapture shi mga fakla fosinga la ko fosi fakla enganget la le la melta tu final sayon Archmet Shuvok, Angaul Akos Tausin, Yerol, Sesim Leinel, Einin Papa the Malvin Moton Solos. Kesam from la Lesikiela, El Vacla, Fale Sastansi di Jerusalem na phone, Arkelenia Moton Son Metnakewasha, in Chetowash, Asher Geshipin, or Yakuluk Nakewa, Morakin City. En along ke kadel fakta sin mukulingi fasta kol sasten sitia unia med tialikia sie ka pakoten na sin sie unia mukul mata mukul force mutan force ni ne talip tashakta nimit kalya kata na metcha ash akal ke motonsho ke malutu chiga da kana ke academien me fossina ke akoshenge akal singe pa in oreklemet fa me gatsum na ke akta yasituk ke fasakos fak mo engalong la piselo shaklenya ki ke silan kat fin boton cholos ashiofo angaw lagos tausin mwedinge ma ke shuf singe olulan Israel sheshin shuf la Juda Silia ki singa lu tausin shuf la Ruben singa lu tausin shuf la Gad singa lu tausin shuf la Asher singa lu tausin shuf la Naphtali singa lu tausin shuf la Manasseh singa lu shuf la Simeon Levi Issachar Zebulun na en singe pa el siena ke katana ke account ke Old Testament Shufla Joseph kadeta ke account ke Old Testament na del mata rek magana Ephraim e Manasseh na ke anake reaching singa lu tausin al Joseph e aye betalik fos shewi al chayeng Benjamin na pangat pisema Silia ki el symbolically el daga ke number singa luo times tausin je na delma anan symbol se ke completeness se bang nara ke saptalong se fasingalon kosh ke itakyan son dan kan chike Jerusalem sa se afakla sidi sengi maspang lu se shala panasie lu puven se ke sidi se ke mashika shaklal lu se astausin lamfoko mail Eshalep Platena Ebenalusia. Lamsugoa emetlal. Enganget lang alilam eldu final sayon archmet shiovo kangaw lakos €1,000 siya sim na inel enin babatamal in matonjobos. Nara kaya kalemiyak na kimutlalal funginge. Pangan namba si maudaga ke siye ang fugo agos $1,000 na ipsimet ngan sam kunyak ke symbolic number si ke pusien met ma in Syria kiwin moton join academy la bangan me met ma in koshayak le ki plan belgi ke tribulation singe fani na ke me fosia na ke singala ko os una la lapse bange tugun mainge ngange tek engali una lapse siawengen met kain wakla puselos Elos mage kainin met na kewa ke shuf na kewa ke mutan tan na kewa ke kainin kas na kewa elos tu yem dan chona yem dan lam
nuk yang ke nuk fars elo shokele jak pamin baulos elo swowo yak ke pashala labe fag mole la daga sin gatlash sem dafin tron esin lam son el me long puse singe masilia kinge puse na la lapsi akademi yakla me o yesinge ke puse la lapsinge el fulfill pe ole la silan gatna sile priam ke Genesis singal me goch post me gocha ma mala na pas me fitelal sanandalik na dala na multitude singe ke samanya ko bakla nga fact na sil nga nikin kumpaito el fact na sig elo singe pamit se pain mole ki pelin akkayok lalap elos all la nuk lalo so ak farfashi ke shanla orek magun ya color singe fas el jalakin da ko in academy niceness ka purity na masya academy ka pa sha ke lem Jesus Christ manikin lafga ata singe ta academy akla matan la na kewa mastain sha ke ngi somte aknas na sila na masingan academy la aknas na si la na sin matlalal fungi men ki pesi mag tribulation singe sham kunyak na ke matlalal fungi asta matlalal fungi kato academy nge fakla eko penan no ki pesi to sha matal ki Jesus Christ emo all in kain me etayakla menelos malan God and waki eash resurrection eash molyak sike nara ke shamram kunyak ke angels ka elders ka living being ke chapta akos ni me kos ke eltal we crowd chi matmonyak ke fosit kos ne ke singal yang we pisa si mang hakalem ye ke fosin ke fasakos in kain akalem ye me wo yak ke me on shamram ke on ke osana pa John il fak ke John singal lo singal do il fak mo ke mainge lo susle sak pam illa somna insonol lo sasa fak osana in sewo lo sha ta kainin lem god kadila nak in sewo ye to ko shala ni Israel Vastamet kimel tusinge fak la bufen na kewa the round electron amit elta amit molakos Milos faksefim dan trone aluna sin God efak amen kaksak wala nalalmet met sangulo sanak walfalet kala namalan God lash ma bat ema bat amen pangan mama lupuven elta en ake mamol akos ma karngun me corner akos give fella singe woyakin akalemye Aspetron longolakos, apan latron singe, and with elder longolakos, elos mutavin troninge, elos nukum nuk fash, at the furacol. Marit singe academy nage fasia nage singe ulla, elos ma redeem, eloson, elosalu, elosangulo, mayen molela na selos. Nara academy la. Ashengan sikyak ke me pelsi masie met ele kalla molal el repent in kain shuk maswas paia lemel fakke luksingal mekos fasingal singaula efinesi in kain e kalla molala likima kuluk malashke lupufen ingashawi engan uyak mayen molelataga nasin na fakla me pange spesiera as elder longolakos John el akalemila eldal wi kaksak orela kaksakla wi pe tausin chiwang malakos nge pisena lalapsi pata kain akalemie na ke mama shaki Jesus taka in kain aknas na sila panangarata ka na siya sinaksa fakla mana kayo ma elaknas na sila el symbolize la el sinless
perfection ash, holiness ash. Ipruya vasingala kosmo vakmo finepay in lapak ya yokien mashan Christ ekoinaro. Eliselang si fena na sinkat, wana si makisya si was, kingon siya mol mapatpat, shal aknas na sila, nuklok na kayo walashtaki, alyaluwang shibe, takat fa kalan sa bakat mo. Pitya singa taka na sin, me, nasishmoita, kanita la, matlalal fungiya, pange, may masikya, ke finyash maupe, sikya ki, pelsima, Allen malatlan kat ngeta ko kayak mata ko maukuk nge ta kay nakkalemia ka finni ke silit ko siya metlan kata ewo yakinengan men silia kilos hindi pala mama upe mai sikyak na sin met telal funginge na mai sikyak pa mai enchewo na sin medinge pa efawangen tang memelille amain sewo etako main malem katle sang na kay wana seloske me opi na seloske katang lalalos na paon sugo nga taga ke mawuyak ke ipset akliwong na selos ma akademia ke fos na kay fasakos pangayakata yung mga kanikase ko lalfung ilago siya fasakon siya liyawi klamala Jadi just ko kum gulang amo taman liban ni sola. Rola. Kum gulang kum ikasek mo na singe masi medan pa kasi check si medan pa kum di kum really first singe first ay kos kan fi memory da aske it kos singe kos na kum sam ko nal so safe nam jo sam ko nal tiksalen Benjamin be na sema siesufkan dash manyak. Ska moet go vin pens my last na kaya ba shuf se wang. How? Na gizek sen ba sir A4 me dina tek na pile A4. So the mas de kagam da shuf singa lu. Bagan gizek se met ngan men katsak mga ke yo na sin fios la ko vin ke sensia ki ma kanoye singa na astari mga ele evo papo la chambre mga evo papo de somon shufsal den messer o den de asmon yak o il pa si shufsal luongan o de ko benchman sang awala on na mesi shupenga na ding just gumra point na wo sinage Kitakatlan and Israel. I mean, Joseph, pero was sumanyak Joseph. Audyak le elget kalikluon well natal ngan ba Ephraimite walang be Nasi. Manase. Jakta ke Maritze Manasil sarang ginyak senge. Manasil sarang ginyak siba sarang ginyak Joseph. Nakaya ba Manasil awla shufse. Na shufse wangin paten. Alam mo shufse nga dal patatla. Dal patatla nga ma ayaw na nga masulala. Dal na ko. Pagdakom dasi. Na good point. Na digil social jargon. Di ba na si kakumin loyang nagele. Mange takin niya kita. Masin ang ako minarapa kung ako may akas o yeg. So mga tayo mga kung vinliye seals ikos weng ala ikos kan si sulpe mamas mo niya nagmanaw pepa ito ko sikya may multitude may napakantin may ngan patingin susunod akle may ngan ital enwaki na ko vinriti na enwaki freilos men kisijak na pi malos el life ng iyan los tunaw ke life ng laso na may sikyak tatla kaya walos pangay kayak may patatin bel sa ngayon. Lemi vakya meto mo
Jeikos ngan akfto de jekle sepangen. Minel da van al de akfto de jekle kan wen met pijn kan pijn mo. Na mo nak se da si kum te so ge mag de yangan la ka cham gun safle in fella. O kayen me wik da von cham gun shepherd se. Faga ka bashingan. Me I get that you ge. If I got someone revelation like with shepherd se. Men nak mo kige kum bugud gan li mo if faga ka bash yeah. Lo malap. Ke kada ta ko be shamon na ke sham no dolu chiu fal ma chebut la na ra na ke maduti se ke set te ang Oh. yok na ka din di na ke sham kunyen pise sing ke ba chebut la sha na pang kat tu ti ke shan re ma kat mo ke fan kat sum na euro kum shamon dam se le kem da wa ki ma really pineapple basic instruction lan kat na si kumbang and nagay si mga li nagay kapassion relevancy la ba shepherd sing mga fun na organic la ba usi mo mabat pat na si kum pa na kay eschatology sing Iba da ko si lang ay bagong someone get fasikalit question nga fasikalit question nga nil da ka fact le mana kay wa ay da ka na shepherd sing pa yan shepherd sing na magne kum guden loy na ke okay pa masik fellow sing ya okay how fu ba mga na me pang masik ka pang mga Bible prophesy na si kumit lad fu sing ya weng magud ka aming gafu fu the be order of priority sila kum fin bangay ka pa singan patigin sila fact ke for singan ko singan shepherds ko ngan ila si to ba kalmo ni kalmi ke to sa nakakata na si kum guden dikshay na kalim ke ma shepherd wo singan esam le si mga kum ramat lal fungiya kat fos lak ko mo ek fos kat digi mga lal fungiya or kat fintit usungya ki gaslan ka at oena si mga taga fungul kat padawali mal taga mana fali yang kidawi fa kidawi eng si finta ukat kat fintit usungya ki gaslan kat sema tingin just ko tamang di ba elsom nangawis ko me kuminta ko rela fai ko si makusi da ko shamram gin ke dosta ni kan da ali tingin gila wala well global level nagise dosta if na bumulas ki gaslan kat pada ta ka ta ke sham no dolu na wala ko siya niyan stand sa nawon ko pagi sham sugungan nara me ne fototo ngayon sham nge stand sa national mekos siya yan sham suguma si ugasya unmo lalgos paskian na kadeta ka samram ke me iptolu siba eta ka samram ko me ipsimetan pa na ke oyen shepherd lan gada pasin ke akos pa ka ta ye ke pasya ka ta ye na ke el me usene no lasha pasya ko samram ke kolya klala pasya to lu ne ta ka la ilakay lang anik kang nash na me ilagain long ikat o pasya ka ko sa ipsyak lu ne ta ke fos stand sakli me ko san na samram kun na ke el ako siete pa na sikom na ipsimet ka na samram kun yematan matlokalok ilalaga lang ikat na ke fos de me ko sentence ak lugas kongan ilfakla moshwila si fakkewel na kaplak kakle aksafige fos de me ko shengen na fos akon ko shengen ildaga in samsam kun na ke ma me si mas samsam konge el palli na ke ma etataga pelduko el samsam kun na ke langkaleng lal fawiya el samsam kun na lemil fawi we lem got na melutut singe masing ako minsan pray kita ka pa nanga kaya pa God el provider silas
el gashi kadushin no lashingena el shakpena gashi katkenin lash. Apangan slagin men naksima katinus la is a provider na kigat longangen na nafka I plus ke kadai smukai na ka aso yesi makat di makaten na kadin ara ke plus na sir. Apangan faklosi makan wala dam sirle flok na room. Okay, dangerous lang wala. Graham dancing training kaliye. Okay. Nangawa alla fall gidan matake forsakos tukungan. As you know, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Now, gas well that's because I have my coffee never fashion in felt like in misa. Ngaivet tia sangin ke katay na makulu takuya. Saklo meskello akuya. Akwoya. Nangakumit lalay fungiya. Oh, paile mama seeking bell nga lak for sick. Tigin na kung just give action na. Kat mit lalay fungiya. Alla ash mata ko fungul ko. Alla ash oye mata ko wakre ko. Wakre ko yo nakit na nakwa siya. Nakwa siya yun sa kayo. Ikon papabrakin ka tiya. Na kung ka alif ko, kung ka lang iwan lang mapaspas, nanakla siya. Finsi katla sila ng tilyang nage. Ayan le, akmanasi ka. Papabrakin ka tiya. Ti, makumaroon, nanaklo man. Naklak ko mo. Nakachawin mo na yoko yoko, kitingin siya sila yoko yoko, nga siya kilang kasha ko, kali kasi bro. Nangan, ako ikot lang, tingin siya sila dito ka ram, nangan, taklo na si was. Viewers an. May naksyo yoko nga le, tingala witarye, tila yokshibe be. Taki, namisengi, naki week yung nga makumaske. Alle fall nagi mga tesis. Nara, na en kumash ko, ano maging Sam sugungan, Sam long ultolo. Pwede just like that. Reduce project, tako, lipsha. The lipsha puro ngo, akde mataka, min may sang gasha ya kum. Like a mole. Like some the gas sang got, tako in gasha got. Tako in palike got. Palike get in fast na namid. Le mesik na siya siya. Kasi kati finaling kat, kati fast na mi. Kati wala kay noya na kayo. Bit kum lela, namakluman minsan breaking go eh. Sige, nga mga, sige mo ko, kat asin niya, nga tingin just ko asin niya, tamang lipan. Ko, may cleanse up, may Kull, ko, lusto ko sa faka ka. Kaya asin niya, yung tulad dan mo ito, kat sang permission, na sinmeta in some cash. In fact, man, halos long siya vakan. If ito malas na clash, mamoy na kay breaking cut. Nara wikut, cash cut, broigesh. The cash mo yavan na isa ula siya. Gas ang kating de duwi na fashion yakin mo cash cut kayo. Cash si ven na alalfing let magkwita mo lubi ang cash los. Tama liban de interest ko kasi ula losan. Nara ashla siya, katafa mo kayo na. Wikut ke. Tikat pa siya ko na si usan. Gaslan kat si Fena ila patati. O kaya na si us. Itayak lal, lamit mo itlal. May si ulal na si us. Taking just call. I thought na siya kuming cash kat. Kaliya. Right? Lumalap ki. In fact, mataga yung ngayon, nakaya, akayagat kayo. Paksilom nga, alin lang sige mo ito, criticize siya. Sipian ba, finbaye nga rekmagan. Pinsa tao, nga longnong yan akas namit. Ano nga, may sangkaringan niya masingan. Tamasya mga nga lotoy lagi nito pala pa. Kasi nga humility. Pero, alin na may, ki ngan siya may kisye, na sinlem ka, ki may, si pasisel. Masima nga kaya kalimino si Wus nga kaya sikat ki pray ka kataga ni pray kaliya pa nga witness nga may tloki kalan pakoten lan kat na si ka nga witness na ba kay physical
ailment si masike. Napan ang me ngala sham kun ngali kolan gata. Machisim sikla kung dialysis e machina brande lashtanan machiksik. Mga nga tena, nga pinjak ngantena nga vaklangak long makain refer siya kimasingan dasakta me it takes some discipline. Napan ang lame katashke katpapa elito elpa orela mano siya elpa ito hininala siya. Magkakay ko na kayo. But we are mamda kipalin yokshaan kat we ko uspe in prailash ko usmamdahin ka perkipel singe ka Australia la ke court kat ipsimat kan kasi ko usap pa be proy. Dama sila banga samram la committee nga kali ke me proy global lab ke session na ashma yung meeting nga kali ke proy. Tingin just ngamo kung fact force siya ngamo wugid ni siya. Okay. Sa insam lulong lolo kuda siya may tuyash nga in yok na fures la so in loeng na ke fact sigum siya kung kuminakaw mi biya nga rooms nga luo fosse lowos. Oh, okay. Fos na yok space ba man falling argument gusto nga kung hindi el fakoing kimaing met lili elala kishbin pa ko tin lalap longot mercy longot na sis nga kefesus kusin ace kumyang si fena na singkat o na siye may kise mo let's get distinguished na ke wala ang math kise ke ma orakrat ni siya ingin na nga kung may kise mo il mo parang il matalpe in may akin si may akin si woyel paing oyan alu pay fall ko sinoro kusin tiye tayo laman mo lan fela kusin ekle kesipin kat el arulena aksa sa yun na close transformation within nakuwas fa ikoy nito malong silang kat kat eklan nako so nagadigit sa fa nga lupa kita galga malong kat kat kapast na fin fel at mo gizende we ma felora damit kumula fela in non gago ifo man long silang kat pa ma se wo may akin se wo yel aksi was lena na bagay force de gin sa ifa nga may wo ako minsan de pa in sham na sesh akin se wo esma kan yigat ki baka taşkya. Tek just call kung siya ang commentary lawan na force nga. Hona. Kaliye kasi proy. Kumrela tari at fashionable. Well, naknas. Lamalap tong sila. At kaliye kanila sa ke proy. Na proy singe ko proy pen ko sa shuya. Proy. Lamalap na siyang kat papa. Kat ngusay siyang gigat matayang nagikastom ki ka singe. Kat kolom in wikut, man medalom in wikut. Kat kulo lagat ka naksafil at ganila sa kimisle. Eki fashion di klasya, anak manas. Jatuin garangan kat, yakin siya uyalos na kayo, pe mataka, pe wikut ki kasingi. Kat ki kaslom, ki inem kat papa. Kat fakulo malakas yun. Amen.